Bagra, tuongee kwa juu ya hali ya Uvira. Hali ya Uvira gisi inaendelea kuzorota, hali ya Uvira gisi inaendelea kuharibika. Inasababisha ba M23 wanasababisha bakimbizi ya trop kwa Burundi, bakimbizi ya trop kwa Tanzania, batu banaacha manyumba yao, batu banaacha maparcele yao vide na kuendelea kukimbia. Na mapigano iko naendelea kupamba moto, mapigano iko naendelea kuzua tafaruki ya mkubwa sana Uvira, na ni vitu wenye shie peke wakaaji ya Uvira atupendezwe nayo. Sasa vile hiyo foto mimi nabasokezea hapo ni ya jamaa mwenye balimaliza kutiwe, amaliza kutiwe ba M23 na kadre ya kutiwe kwao ishaanza kuwa ni ba jeune ya Uvira. Ba jeune ya Uvira bashaanza enda naonesha ba M23, bashaanza enda na baonesha ba joga Uvira, bashaanza enda naonesha ba M23 ke huyu alikuwa anashirikiana na wazalendo, huyu alikuwa anashirikiana na FARDC, huyu alikuwa hivi, huyu ni journaliste, alikuwa anaongelea sana kwa juu ya haba, huyu alikuwa anatembea na magari ya gouverneur, huyu ni hivi. Baki kushtaki vile maana huyu hauna parmareshi ya kulala. Sasa mkadri ya Uvira hiyo hali naona sasa vile inaanza enda na haribisha vibe ya Uvira, na vile vile inaanza haribisha babiana ya Uvira, na tutaendelea kuwa naishi mkila mwembo krizi ya mingi, mkuwa na fuchika watu, tukuwa na chongea watu, ni vitu yenye haviko bien, hapa denyema balanseke general wa wazalendo mzee Makanaki Refi please alikuwa tiwe, lakini kiukweli general iko mzima na alituma audio yake akasema iko mzima, na nashukuru sana wakongomani kwa hali viko na muendelea kumuombea ya upendo, vile vile viko na muonesha amani yenye iko naendelea kudumu kwetu shiba Kongomani. Vraiment alipenda sana na alisema iko pamoja na mwe na iko mzima. Sasa turudie mkadri ya kusema gisi ba jeune biko naendelea kushitaki wenzao ba jeune ke balikuwa natumika na huyu, balikuwa natumika na huyu. Eske tunaelewa kabisa kama hiyo kadri tunaweza endelea mzuri Uvira, na tuko nachongea wenzetu, tukachongea bandugu yetu kwa M23 kwa jua atikweti wetu, tuko nachongea wenzetu kwa jua kwe kidinape bapote mwingine na basiendelee kuonekana mwingine. Ni vitu yenye viko naumiza maroho ya watu, hata kama bamera viko nasema, hata kama bavia viko nasema mu quartier ya Uvira, mais ni vitu viko nalumiza batu atro, na viko na gusa sana, na viko naleta mabitu bimwa wenye si peka tueleze ba jeune nini tunatukumba, nini yenye iko mushie mpaka tuanze shindwa kujigere. Sasa tutakuwa jigere kawaida. Mbo twende mo juste ke jana palilia mabale na tukua sikia mabombe mu quartier ya Kalundu, mu parti ya Kalundu kule, na ilikuwa ni mabombe yenye ilikuwa napigika mu Katongo, lakini panike ilikuwa mu Uvira na kusema mabombe tena inaanza Uvira ni hivi kwa reseaux sociaux wakatia mapanike atro, lakini kwa kweli ke hali ya mapigano iko, hali ya mapigano inaendelea ya wazalendo FARDC na ba metre ba M23. Hali ya mapigano si inaendelea, inakamata village au moins 5 za Uvira, inakamata Kashombe, inakamata Lubanda, inakamata Msingwe, inakamata Katongo, na inakamata Kigongo. Sasa hii Kashongwe, Lubanda, Msingwe, Katongo na Kigongo ni mavillage yenye iko yule ya milima ya Uvira na ingine iko mapembeni ya Uvira. Sasa vile Katongo tunaiua shie wote iko karibu ya Uvira, Kigongo vile vile tunaiua shie wote, na Msingwe nao tunaiua shie wote. Lakini ni mahali yenye iko makaribu sana na shie, iko makaribu sana na Uvira, na ile maarme ya lourd inapasha sikilikana mu Uvira. Mais kitu kimi kiko na niluma sana ni kuona kisi jeunesse ya Uvira inapoteza comportement yao, inaanza fanya vitu venye haviwezekani mu Uvira, inaanza fanya vitu venye inajisikia mu Uvira, na kitu venye shie bote tuko na bi cancel ya kusema tutakuwa shie wote bazalendo wa kwetu, lakini saizi huko mzalendo wa mwenzako, saizi ushaanza kuwa enemy wa mwenzako, na ni kitu kenye shie tulikuwa na katalaga mu Uvira yetu kisiendelei kuwa mu Uvira. So hii kitu ifo tukiangalie vizuri na tuangalie bien juu ya hii manani yenye iko naendelea hapa denyema. Patrick Muyaya, msemaji wa serikali, alisema ki anashangala ki menanze zinaendelea za M23 wakati walifanya signature Amerika ya Washington DC le 4
Décembre. Ça fait 1 mois tunaeneza kwa juu tulifanya le 4 janvier, inaenea 1 mois ya hiyo signature. Lakini hiyo signature ya Washington DC hayafanya kazi, hayaonesha matunda yake yote ile mu Sud Kivu, hayaonesha matunda yake yote ile mu Nord Kivu, hayaonesha matunda yake yote vile mu Uvira. Na tutaendelea kuwa naishi ni kitu kenye sie bote lazima tukue. M23 inaendelea kushiriki Uvira, inaendelea kuikala Uvira licha ya kudai kuwa walijiondoa, walitoka na kudeklareke walitoka mu Uvira, lakini bangali natumika mu Uvira na bangali nakuwa mu Uvira kwa ile madai yao yote walisema, lakini mpaka sasa bangali nakuwa mu Uvira. Ni kitu yenye bado akiakuwa justifier bien que tuvikazanie sana na tunashindwa kuelewa juu ya nini hiyo hali inaendelea kuwa hivyo. Amerika, twende kihabari kimataifa kidogo. Amerika imetoa dola bilioni 2 na kusema 2 bilion ya dolari kusema ke baangalie gisi bakapatia Umoja Mataifa ya kusema ke baangalie gisi bataimarisha usalama ya mapei, usalama mapei ziko kwa ma difficulté nini na nini ile yote. Mais tujadili sana kwa japa hii 2 bilion ilitoka ya 2 biliard ya dolari ya Amerika iliwapatia bale ba soda ya Umoja wa Mataifa kiba angalisi ya kufanya juu waendelee kuimarisha ulinzi. Piko nini? Piko mchezo gani yenye iko nachezeka hapa yenye shie atuyua mashia tupendi kuelewa. Nasikia shie Wakongole. Piko mchezo gani yenye shie hapa tupendi kuelewa. Yenye iko chini kabisa, iko chini na shie. Na ifo tufanye nini juu tuielewe. Pour que tuielewe hiyo mchezo tufanye nini na tuende wapi juu tuielewe hiyo mchezo juu. Tuko sawa vile tuko watu wenye tuko achezewa dili kwa dili. Hapa kwa hapa na hapa kwa hapa. Maana atuelewe tuko munini. Atuelewi tuko munini. Hiyo ni habari kidogo ya kimataifa. Atuelewi tuko munini. Amerika inatosha lari kwa juu tupate amani. Lakini amani yenyewe kwanza saa hii M23 ngaliki na shie. Na sio shie peke tu. Tuko batu ya tro. Amerika ni banani. Ifo tuyuba Amerika ni banani. Na UNESCO ilitangaza kuwa Kiswahili inakuwa lugha international. Kiswahili inakuwa lugha international. Na ifo batu yote banzi jifunza hayo. Na batu yote banzi angalia gisi itaikala mukichwa yao. Kiswahili inakuwa lugha international. Sasa tunaenda kwa habari ya mchezo kidogo kwa jia kabumbu ya jana Algeria na Leopard. Ilifanyikiwa kupiga Leopard 1-0 na hivi Algeria itachukutana na kwa 4 finale na Nigeria. Maana tuchunge matokeo Nigeria kupiga Algeria ama Algeria kupiga Nigeria. Lakini kuhusu matokeo ya Kongo jana bilifanyika mkongo, mimi nilipenda, nilifurahia juu ni kitu kenye hatuwezaka kiona. Na Selo Palmarès hatuweza piga Algeria. Selo Palmarès hatuweza piga Algeria. Hata siku moja hatuweza ipiga. Sasa leo nitakaye ipiga. Maana kitu kenye Leopard ilifanya kubagandisha ilifanya kitu kia maana sana. Mimi nilifurahia na nilipenda sana kuona benye Leopard ilifanya. Vraiment merci ku Leopard, merci kwa wachezaji ya Leopard, merci ku refa, merci vile vile ku kocha benye alikoche, alifanya vitu ya maana sana. Tuende kwa juu ya habari ya biashara. Indonesia inakatala kuweka franga yake kwa nchi zishendelea. Pourquoi Indonesia inakatala kuweka franga yake kwa nchi zishendelea? Ni kitu kinyefu tuko na vijuliza kwa maswali. Pourquoi Indonesia inakatala kuweka franga yake, inakatala kuweka mchezo kwa biashara kwa nchi zishendelea, napenda kutia kwa nchi maskini. Hiyo tu inakuonyesha makadri ki piko michezo, piko magame for games ziko nachezeka hapa chini kwa chini. Sie peke bakongolea tuelewi, sie peke bakaaja tuelewi. Na hiyo vitu vinatuhusu sie wote juu. Sai Maduro alibebewa. Maana tuchunge kesho labda wewe unaweza bebewa, president wewe unaweza bebewa ama president wengine anaweza bebewa. Twende kwa juu ya bei ya oro, bei ya mazahabu. Inashuka bei sana, inashuka inakuwa $45,000 zinashuka. Maana inaonyesha kile zinashuka sana tena sana. Na yale yote ni ekonomi politiki. Mimi zile nazitaka ni ekonomi politiki juu. Ni vitu ya mainchi kwa mainchi ndio viko nafanyana vile vya vile. Mainchi kwa mainchi ndio viko nafanyana vile vya vile. Na tuwezi enda fasi vraiment. Tuwezi enda fasi. Ma gold zikishuka, sijui kama wewe unaweza enda mbele ama mimi naweza enda mbele. Ni kitu kenye pei yetu Kongo ndio ilikuwa inasaidia kupata gold kwa za mingi. Sasa Rwanda ndio chance inakuwa ya pili kupata gold wakati habana hata kiziwa kimwake gold.
Ni kitu kimoja kenye kiko nashangaza sana mapeiza mingi, ama kiko nashangaza sana batu ya Uvira ama batu ya Kongo ama batu ya Bukavu, batu ya Goma. Na kitu kingine ni na kusema nafika mwisho, na asante sana kunifuatilia mwanzo mpaka mwisho. Ningekuwa napenda kila muda tunakuwa natia commentary zetu, ndio zitakuwa zinatusaidia tuko najua gisi gani ya kukua na kuboresha na kufanya vitu vizuri zaidi. Usikose ku like, kushare na kucomment, vile vile na kusubscribe. Ni Kifaransa ni usikose kuaimer, kupartager na kukomante na kujiabone. Mkiswahili usikose kutia maoni yako, usikose kupenda habari yetu, na vile vile usikose kujiunga na sie na kuwagabulia watu wengine hii habari, juu kila mtu akunapata hii habari. Ni Kivu Live TV, mimi ni mtangazaji wako Simba Lambert. Nilikuwa live na waza asubuhi, na hivi natia habari kama kisi niwaambia itafika saa 6 nishawapatia habari, na saa 6 inafika na wapatia habari. Asante na mchana mwema. Vile vile tutapata habari ya jioni, na habari ambazo tulikuwa nazungumzia ilikuwa habari ya vita ambayo inaendelea Sud Kivu, sana sana Uvira, na ilikuwa ni vijiji vitano: Kashomba, Lubanda, Msigwe, Katongo na Kigongo. Na nikakwambia kwa sababu ya Marekani kwa kupana dola bilioni 2, vile vile nikakwambia kwa sababu ya UNESCO kutangaza Kiswahili kuwa